salom jabat tangan esnok es. Nok di samping kiri kanan at ucapkan damai sejahtera. Nu, hidat manto na taneat hitkat mananima. Salom ama ina oli tata toslani anbili al balel-balel. Nenog i hita saiba pules maliatas neu usif Yesus in kanan. Natuin in manekan nanay uf neu kit oke. Talantia nenog i hita tefat fan at bi mimbar UBB gemit. He at nen maat soy aan aknino. Nhunna konanete tabes he onen. Koi usi abalbalat akuasat. Anbile tabu maleku i. Haim mihomatam. Haim toti ko usi. Hemfe kay hinef. Hemfe kay kuasat at asmanak nino. Natuin hay hem soy hoaan aknino. Hay lei tuaf akulan maasanat kay. Haim toti no hemfe kay beif mamatanif. Haim toti ko usi hemfe kay hinef. He haim sa mihine hoaam aknino. Anis na konane haim sat am toti ko hemfe kay beif. Henati haim bisa amoe mituin hoaan aknino anbi haimonim neno. Anbi Yesus Kristus in kanan haim onen mamtut. Amin. Ina ama oli tata im alkit at soy sulak nino. Nako nay Paulus in aan. Noe to aknino anbi 2 Korintus. Naka bo esam teun. Ela bo esam mese ntea bo esam ha. Sulak nino in aan on i. Saudara sayang dong. Beta pun kata terakhir nih. Salam manis bikin lurus semua hal. Dengar baik-baik beta pun nasihat. Hidup satu hati. Bosong musti babae satu deng satu. Sayang tu berakar di Tuhan Allah. Beta minta kau dia ada sama-sama dengan bosong terus. Dan dia tolong bosong kau bosong hidup badame satu deng satu. Bosong musti batogor pakai cium manis yang pantas kasih Tuhan pun orang berisi. Tuhan Allah pun orang di sini dong semua. Ada titip salam manis kasih sang bosong. Beta minta kau kotong pun bos Yesus Kristus kasih tunjuk dia pun hati baik sang bosong. Beta minta kau Tuhan Allah kasih tunjuk dia pun sayang sang bosong. Beta juga minta kau Tuhan pun roh barisi kasih tunjuk dia pun hati manis. Kau biar bosong semua hidup satu hati. Begitu Paulus. Ina ama al-alkit neno i hitanoni nako Paulus in aan. Hitanoni bahwa anbikot Korintus lesinan persaijen ne usif Yesus in kanan. Mestinim sakan pernah fahen bebas na kole kanan lasi at masikut esnok es, lasi matoes esnok es. Meskipun anbile hal lenan Paulus inantot supaya tog abit Korintus. Meskipun sinan monin an mo ile tenab mungkin kan nekmese leal moed mungkin kadang-kadang kan naufanok usif in lomin. Mes Paulus naksin supaya sinan Paule sin monit. Sinan Paule sin moed masin taos. Supaya moed mataos lenan an matuin nok le usif in lomin. Natuin nok le sin hal persait. Anbile kot Korintus leto aslanit abit Korintus sinan masoi esnok es. Sinan matoe esnok es. Sinan masuli uf esnok es. Padahal kalau hitai talekle ko anbile kot Korintus. Lenane kota Lenane teketak kota le inkannya kota pelabuhan.
Jadi le abnaog na ko leal balel nem in harus nesinok lekot Korintus. Jadi leal lasi loit, leal lasi amaus kot Korintus sinan muin. Tua tog aslani maupun tog biasa an bile kot Korintus sinan muin leal sa. Bahkan an bile lasi klejem sa an bile lasi aplenat wisnen gomsa lekot Korintus inan mu ileal karunia huma. Leal karunia usi an fesin noisin. An mui tuaf inan mui karunia henanoni. An mui le tuaf inan mui le karunia hena guab nok le aan aknino. An mui le tuaf in karunia hen onen. An mui le tuaf in karunia hen soi aan aknino. Mes karena le mansian, le kuasat mesokan an mo esin sehingga an mafinu esnok es. Sinan mu ileal karunia aleko te oke. Mes an bile monit nenok neo an masoon, an mabetin. Esat nak in karunia es nisi nako le es. Esa nakam nok au karunia na leko nisi nako ko. Esa nakam nok hom one na hat ho karunia na ne biasa. Kalau esa nak au bisa ugua bahasa roh, jadi au karunia esa nesi nako ki oke. Nah, an matom nok relasi matoes an tom nok relasi sulis nan nai Paulus an fensin sulat ma nam naubasin. Nak kalau at moni to apal sait at monim hetababua supaya halan manekat son halan na konenotunan na hoe manamtisin ang bili hit monik nenok entah at monit at biklis at monit bi umelnanan at monit bi hit lelel ayat bile tog nenok hit harus at monit alekot at monit at natuinok le usi na lomi. Paulus an faineksin nakam nakalau him lomi he supaya lelasi monit to apal sait, lelasi buat nenok bisa nalekom na mas, bisa tuafet nailet an pulis usi in kanan, bisa naliatas usi in kanan, maka inanonisin agua fau. Le pertama Paulus namnawab sinak on to apal sait abit Korintus. Hi harus sammonit amalin an bilihid monit fais manas. Inaama kalau tekle lasi malinat hit na ikataten bamtak lasi malinat na ne hitkat susah. Hitkat pernah fahet taikutok le alasi aleut. Pasti tefesat hitam sat at sus, tefesat hitam sat at kurang, tefesat mungkin hitam sat at labu. Tapi Paulus nakam hit harus at malin. Nah, palenat supaya at malin Paulus inaguab saat anmu ile lasi sulis an bile Korintus. Hita tenap telekleko. Kalau hitat mu ile lasi sulis, kalau hitat mu ile lasi dat masikut esnok es. Kat manen esnok es. Pasti hitkat bisa fahet mu ilalasi malinat. Nane at sus, hita tenab le nane hitat mo. Kalau hit nekak na men, hit neke tatninam ize tato ta seksekon, na etua fenamnak na het man, iti homman. Nane kalau hit lole ke kanalekot niyo. Tapi Paulus takam nak hit harus at mu ilalasi malinat. Paulus inagwab on nakam supaya meskipun hitmu ileal susah, meskipun hita suli esnok es, mungkin at mui leal lasia kan matom nok hita lomik, mes jangan sampai le lasis nan in moy kitam hitkat bisa fahe at persaile usi in kanan. An moy kitam hitkat bisa fahet malinan bili usi. Jadi hita tenap takat nan le monit ije nan lan hit monit. Hit kata tenap fam takantak usian bikit. Jadi usian fekit le lasi alekot supaya hitam sat nenok sat at malin. Tapi juga teve sat usim sat an neki kita mat boni le lalan le tasul.
Kalau tak sulit usi nakam kalau misul kalau nek mene namen am onen am totis manak nino supaya nek mene bisa nalekor. Le kedua le Paulus nanoi na an fainek le to Korintus ammoni mimtisma mimno mifnekan lenekam. Mifnekam le hitop hi hal persai. Mitesam lehi hal persai. Monit nantis manam no memang hitatmu ileal kurang-kurang. Hitatmu ileal labu. Tapi ketika hitatmu ileal labu, hitam sa mungkin hitam sa tuaf asanat kit, tapi hit takam tak au jauh mansian kau lelaset takam tak daging ini roh penurut mes daging lemah. Paulus nakam hit harus at pau kok supaya hitat selalu at sempurna bile usi in matan. Nah, mes tefes sam kalau hita tawa tak sempurna mes kalau hita skekem at nau te amasa tat senutan lalgos at ide le lasi sempurna lofa nane astenga mati he tanau ba le lasis nan. Ai tefes mungkin hita peni lea lasi taka. Na tefes tatnia takam takui ije lo au ije au ame puklis kau ije au panlita kau mes au misat mansian au misat uto. Korintus jemaat abit Korintus Paulusan fainexi nakam nak. Meskipun lehit monit na hinunok leal taka na hinunok leal kurang na hinunok leal labu tapi at pau lehit monik supaya tatesan lehit lasi palsait. Le hal ketiga le Paulus an fenek abit jemaat toslani an bile kot Korintus an sauf mese tena mese. Nah le taguab an sauf mese tena mese an sauf mese le papa mama kalau hitat bile lasi buat esam hit tuaf boes berarti hitaten bemsat lof boes hit an sauf bemsat lofa boes es at nok intenap es at nok li inekan. Jadi bukan berarti bahwa ansof mese tenab mese hit harus mese an bile agua misat mese bukan berarti bahwa katmu ifalea sulit atau sul karena at nek mes at bisa ansof mes harus betul-betul tuafes at hit harus at mu ilalasi palan. Hit kat bisa fahe tanaibok. Kalau es ab inanaibok at lo hit kat bisa fahet ansof mese. Hitam sa bukan berarti bahwa ansauf mese tenab mese bukan berarti bahwa only hitat biklizet tak semua ize harus at seragam kah. Tefesat hitat seragam hitat mu ile seragam majelis tak seragam majelis funan boys tam nugat ne warna ungu. Ai funteno tak warna hijau. Tefesat hit majelis hit pake sobalu seragam mes hit neke kan seragam. Le Paulus in maksud bukan online. Artinya bahwa boleh at mantoan at mu ilea lasi sulit esnok mesat pau supaya le usiin kanan i pule se piut. Nai ka hitat kaisan he usiin kanne hitamai usiin kanan. Ya. Nah, tefesat karena at mu itena be nasul. Ese hitat sidang o hitat rapat at nakam nak lomi ona i. Es nakam nok au kalomi fat au lomi ona i. Ta sulit mate. Poit nanet inkane falo neklis. Akliam temtet aklis nugenam inkane fa nakli. Ay mailet nem nakli mes intokon ale ne kursi ne toslani. Inkan toko fan bile atoko majelis. Ay atok jemaate matrapat at bi rayone o. Jemaate nakakaka au ka simufa onenat ka. Alo pentua nane ay samas nane mo ete kan leko. An bile umel nanem sat onan. Fenok mone kalau le lasis nak apika nok asoko nanoto nane hal biasa. Simat saus tefesat mungkin atunis nok bifel at masap mes kalau at masap utalali bayat tailheat badame. Tailheat at fe maaf es nok es.
Naikat mantoan lole ize ese langsung inan fen man na kune amfenem lalet amfen nak meki man bizail nima bizail tenum na umaiti bifenail. Jadi kalau memang at matoe uf-ufam ulang-ulang nam neu di takam tak ije kan bisa falen he sinan moni nabuan nait na nane na at nautele amnasi hene amnasi nen urus kit. Naikat matoe babaunat ayat masuli babaunat at fen loli ije langsung at nau gento amfen. Le hal ketiga le Paulus inan nanoni tog aslani an bi Korintus moni lasi halan esnok es. Lasi halan, lasi tetus esnok es, lasi manekat esnok es. Inanok ama al-alkit kalau le lasi halan, lasi malinat, lasi manekat esnok es an bilihit munik nenok nen. Lenani hit teket tak nani hit bile sorga. Kalau hitat bium lem hitat tagua mat manen esnok esamat at matulun esnok esam kat mabeti fa esnok es lenane nalek lenai lasi halan en bile hit monik. Ina ama to apal side kit oke le hal kelima le Paulus ina nonis inui tog ambi Korintus at moe at maseon esnok es. At manek natuin le asmanak nino ina lomin. Nah, uang izin arti bahwa at maseon biasa kalau hitat bi atau ni meto kalau hitat maseon on hitat naum taik at maseon lain taguam talaim het fanjet at maseon at manek. Tefes at hitat maseon mes hitneke kan malina. Tefesat hita kalau on lehitat mantoan hikat bisa fahit maseon. De Paulus nanoni supaya at maseon at manek natuin le usi ina lomin. De bahasa Indonesia kalau din bidet nakam cium kudus. Artinya at manek le betul-betul at manek na kulit nekak nanan. Tefesat hit manek mes karena hit hawa nafsu. On lehit an munif kadang-kadang on lehit at maikut at manek na betul-betul hit basayang aylo na karena taiku le an munif hit at manek on lehitam sa to apar saitem sat onan manekat na kol hit nekak atefesam hitat masulinat nu hitan ya hit kat bisa fay at biklijet at onen talay tak panita enakam nakne salom amat jabat tangan esnok es nok di samping kiri kanan at ucapkan damai sejahtera nu hitat mantok na taneat hitkat mananima biasa kalau on ina ama al kit oke to apal sait an bile bale le moe alekot le nek mese le lasi halan le lasi manekat lenan inan fani le hal le inan penting na seksekeon an bile monit tababua an bile monit to apal sait. Kalau tek le monit tabua ayat bile to apal sait enta at bile umel nanan ayat bile aglis kalau it mui le lasi halan nek mese lenane nalek lenane hit lasi buat lofa ina tes lofa in bisan bertahan lolo mes kalau hit mo finum esat inan lomikun ina lomin le lasi buat nane lofa inkan bertahan nenok ije ne Paulus an fekit fainekat oke. Lasi palenat na kone Paulus henati tog abit Korintus mahit oke at moni bilasik nino. At moni taskotun leal moet le kan matong fanok usi in lomin. Taskotun lean moet le kan natuin fale asmanak nino ina lomin. Karena le usif in manekan le kanaften maboniften le nane in esan nokan kit nenok. Usinan maten bi Golgota en sako alhit sanat an fekit le tuthais manekat nako nenok tunan. Jadi hitat monim sa on le tuaf le inan simon lali lasi manekat.
Nai kahit simo le lasi manekat, lasi halan, lasi tetus nako usif in kanan, mesit monik nenog lomes hite es le matoes, hite es lomes at mabeti esnok es, at matino esnok es. Nenog i nei Paulus namnaw bakit ok. Le menas anbile kot Corintus, le au guaba makamak, le kot Corintus inan mu ile al papa. Le al abal mausem sat inan muis, le al karunea ufam sat in muis oke, le abnauk na melem sa inemat inan alina, jale le al sa ingkan kuranga. Mes in kurang es lasi mabetis, lasis esat in henlomi kun hein esa nanaibon. Kan mui fale lasi palan esnok es, kan mui fale lasi het manek esnok es. Hita noni na kole wab aknino nenog i nai Paulus. Waktu inan bi Korintus, abito Korintus, sinan persay usi. Mestefesam on leal aguab apaisa nako leal kuasat mansia nenemat sin naneat sinam tebim natuin. Tefesat siniken nam nakam nakai ize to apal sait kai. Leal anoni pahapina ne tefesat an paisa sinam sinatuin. Tefesam sat sinak nai Paulus nan in guru palsu. Padahal nai Paulus inan noni as tengah mati. Nai Paulus inan fele in nekan an fele in aone oke nuile pelayanan. Meskipun onan sinan mau finun nai Paulus, sina akan nai Paulus. Tapi nai Paulus noen sin kana mau non fasin. An bile sulak nino ize in aan nai Paulus noen sinat nak au biamo au baemone bai feto au bian ma au ansau bian. Artinya bahwa inan nailsin betul-betul noko inek. Inkan mui fade lasi toan. In mui le lasi palan. Jadi kalau tua fena toan kit, tua fen mo finung kit hit naikat balas nokle mo finu. Karena hit ito apal sait. Hit i at simo talali le tetus na konenok tunan. Hit simo talali le lasi halan na konenok tunan. Naik taliun lita mo. Paulus inan onen henati tog abit Korintus sin oke an moni nok le lasi halan. Nai Paulus an lomi henati sinan moni nok malinat sinan mu ile lasi halan esnok es naskotun le lasi matoes naskotun le lasi mau finu supaya le sin monit an bito palsait an bi Korintus moni alekot. Hetuaf bian an bile kota bian an bile balel naile tog an bile Korintus sinekekan an nekak an malin. Sinailat sinimsat an pules usi in kanan mak lo leto apal sait abit Korintus lo nalek lo namas. Hitam sat onan. Hitam sat at bile hit umelnanan, hitam sat at bile hit aklis, tua fenailat nak lole jemaat eben hester, lole jemaat yegar sahaduta, lo namas. Sinan moele, sinan nafenale, sinaklis, sinan manek mese esnok es. Nai kata fena talali aklizem ufat lait katem fahetaklit no esat inan naukun es in nagon no aklizen pomak esle in umle in hainemes o in naman itu le aklizes o alalog nai. Paulus nak at pulin le moet le na. Le moet nan an moe le hit lasi buat to apal sait kan namasa kana leko lo fa kana tesa. An bile wab aknino nenog i, an bile ela bo esamha nai Paulus na uabam nakamnak lasi halan an bile kanaf ten maboniften. Lasi halan an bile kanaf ama wisneno, an bile kanaf usif Yesus ma an bile kanaf asmanak nino. Le kanaf tenu le i nokit nenog neno. Lasi malinat kalau le kanaftenu boniften hita toti he antul taku kit naman nokan kit naman hit monike at muile hit kurang at muile hit labu mes lofa usi at fekit beif mga tanif. Lasi halan
kanak fa nakamnak lo fa hit kat mu ifaleal lasi susal ait kat mu ifaleal lasi kulan. Tapi hita noni na kole uab aknino nenok supaya hita leko taile melem kalu onle kana leko. Ta eku tokle uab ay ta eku tokle moet kana leko at usaha supaya tailem taleko, tailem tabalam. Kalau an bile hit umel nanem an mu ile aguab kana lek ay an mu ile lasi matoes ama nok ina ay ama ina nok anhen taile taleko nekat mabeti es nok es. Naikale lasi pahapinan an paisa kite supaya hikat bisa fahet rasa tanle ama nekat nakonenok tunan in kuasan kat rasa tan fale lasi halan. Kalau hit bile hit munik nenok-nenok kalau hitat paule lasi halan, hitat paule lasi manekan esnok es, nane hita munik ke lo hit teketak lo nalekom lo namus. An bile sulak nino nenog hita noni bahwa lasi akles, lasi onen, lasi buat harus selalu hitat pauk supaya an matom nokle usif in lomin. An matom nokle kuasat asmanak nino in lomin. Le lasi alekot na koneno tunan lo fanat hoebon noele tuaf-tuaf, noele umel nanan, le umel-umel, noele akles, noele tog-tog, le inan monim nok alekot. Inan paule inaguab, inan paule innekan. Ya. Tapi kalau hitkat paule hit nekak, lo fale lasi alekot at hoes na kone nok tunane kan bisa fahe sanu no ikit. Ya. Le lasi at hoes na kone no tunane msa nenok iji hitanonim kalau lasi at hoes na kone no tunan hen sanu no hit monik no hit umel nanan no hit aklis hitam sat harus at faile hit nekak. At fahit le nekak le nane nokle sa nokle lasi taguabat at matnina esnok es at muile lasi palan esnok es at muile lasi manekat esnok es taile esnok es at nane hit hit bia hit beno. Memang kadang-kadang muile tuaf-tuaf at moe kita meneka ke namen uf. Mesne Paulus na noni kita tak meskipun tuafen moe kita neka ke namen am sahit harus at usaha supaya lehit nekak lei naika ne at moe sasat harus natuin tuafen ina mo enen wikit naik. At mo lasi alekot bukan karena menurut tuafin mo eten wikit. Tapi at mo lasi alekot karena usif Yesus ama abit neno tunan nok asmanak nino inan fekit keselamatan inan fekit lasi alekot. Karena usian berkati nalali kite. Jadi hitat moe alekot hitat balas le lasi ale utnok alekot karena usi inan sako nalali hit sanat usi an fekit le tetus nakonenok tunan. Le nanete au fekit le ne Paulus ina noni nuikit oke au ina ama al-alkit at bile mel ime hit al-alkit at muile lasi palan at manen esnok es henati sonhalan matetus na konenok tunan an mui ma an moni an bile hit nenok hit monik nenok usinokan kit oke. Amin. Ina ama al-alkit tabeset onen matuti syukur neo wisneno. Ama wisneno. Aku wastat atul takus. Hai misaiba. Hai totis. Mahai terima kasih uf neoko. Natuin nenog homfekai ho aam aknino. Homfekai beif. Hai minoni nako ho aam. Nenog ize usi. Homononi kahe hai monim bilen nenok. Hai manek esnok es. Hai naikam mabeti esnok es.
hay nay ka masikut esnok es. Henati le lasi halan, lasi tetus nako nenotunan, nathoe manantis an bile hay munig nenok. Hay manaku usi ang biho humam homatam. Bahwa tefesat hay moe menurut hay lomim. Hay moe hay taos an naom natuin nok le papinan ina lomin. Natuin le mau finug mansian. Natuin le kuasat mes okan. Es an paisa kay. Es hay mail esnok esat hay kamalomi. Hay mail esnok esat hay matoy. Nenog ize usi hay mtuti terima kasih. Hom fekay nasehat. Hom fekay lasis alekot. Henati hay pau le hay lasi abuat le lasi palsait. Nog am fele hay nekam. Am fele hay muning ize usi. Supaya ho kuasat na konenotunan. Kanaf tenu mabonif tenu lenane. Nokan kay nenok. Nokan kay bile arfais maupun le manas. Bile lasi alekot maupun juga lasi kaalekot. Homokan kay piut. Ije hay onen totis usi. Ije hay sukuri usi. Hay misaiba. Alan bile kanaf tenu mabonif tenu. Ama wisneno. Usif Yesus Kristus. Maanbi kanaf ma asmanak nino. Hay misaiba hay onen totis. Amin.